Dukane njani ucela imali yami eRecha kimi? Phela mina ngathi Mani ubaba bantwana funa ukungithela imali yezini. Sikunikile shangani. Akunizapha baba unginikile bese kwazi umuntu ufuna ukungibulala. Yakusebenza imali ebekala kuba besithola. Angilethe le mali yami iphelele. Wathatha imali yami. Uhlala neShangani. Naye iShangani lamnika imali yami. Silamhla akalethe le mali yami. Ulandela lendaba ethi Tanzania letimbili lapha eNakakhoza nomcebo wazwane kanye naye lapha eNathokozana kaDlamini. Make nomsawa kaZwane solo mnumzane Philip Kasitholele liphoyisa lemango ukuthi akenti kahle kulandzela ukuthi solethe kaningi emazibithe kutshengisa ukuthi indvodza yakhe yamlwisa kodwa yena akazange sayibikele indzaba emaphoyiseni. Kanti ke masifika kumnumzane Philip Kasitholele ubeke kanjena. Angadlali ngami lo sisi ngoba ukuqala nje bazibuthe lakhuluma ngawo weta nelibhodo kulomnyaka lo. Nelibhodo ligcwele mathe. Kusukela lemuva usitwa ngimi kuze utofika namhla lo. Solo asitwa ngimi solo asitwa ngimi. Lokhu inkingi baqabana nya. Uma bathi sithe sesinkwane Ramu. Ungayithini into yabantu ababili abathandzana ngoba phela lakho utawutshela lokho uma afika ngale sebayabonana khona bakwendayo. Phela vele wabona umuntu wesifazane lofuna ukukhumbule kahle. Ushaya ngenduku. Induku ngisho le. Kuphele wonke amaphuzu. Usho yiphi indvuku? Hayi. Kuphele wonke amaphuzu baqolela. Wena sosilima ngala. Ngale abantu sebashayene ngenduku yabo, ngenduku yalomduna, sese muhle lo msikathi nalomduna semuhle, wena sosilima. Ukwayipota yena nemaphoyiseni. Phela mina ngiyipoti ngeke ngamthumela ka domestic violence. Wahamba khona wafika babakhulumile. Wafika amehlula lo muntu omduna wasitula lo msikathi. Wasukela lapha kwenteka le nkinga solokuqala. Bantwana bale kuye bondliwa nguye nyalo nje sicela kubona kudla. Lo shothi wena sowuliyekele lo obekakhala ngaye lelishangane sowubuyele kuye. Angamiyekela angithi bantwana bafuna sibambisana. Angimana wadingeka phiza ngathi. Ningiyakhona baba ngesaba nalokukhuluma ngoba umnabe unembalo waqala ngamsini lo mfana bakafona ikudlala bafona kwendana. Lapho kuthiwa njena uboshiwe banginikela baku. Ntonzinzana engibheke phi. Ngabathi udla naye dinga ukuthi vele bantwana bangaphila phile kahle. Lesixoxisene naye icingwane uShidwa athi akafisi ukuthi ambophe uyise wabantwana kodwa ke isithandzana laso lasithandzana naye lesichamuke emaputo solo kuba athandzana. Endzabeni channel emaswati ngijustice kaDlamini nanhlanhla thwala sikakhoza kaManzini.